Sarsaritang samod ay kadarisayon. Ay, wala. Itartarawak naman nga nina inti sangarapot asag sa sangaribo a piso san. Talaga sigurado na mga abak manggaryas? Ay, sus. Siya pa iti ko na maitorya. Sana pa'y anatudinga na nagtaday. Iso nga isaganang tipos tam. Tay idayo intong Domingaw. Una. Yawis mo kadag iti kakadwa tapno mairaman da iti swerte. Ibaga ka damang daris. Sigurado apong mustadan tumad. Humbang laeng di danto man at tilmo-tilmon ditan nga uray sandamot amang mga. Nakaasidamag. Sige. Ibaga ka dagiti kakadwa tayo ang mapandumay dayo iti panlutan. Yan kitamot Nodan mabalin mo nga ipalot kadag iti tanakin mau. Talagamot nga damang karyas. Kumusta kan tumot ay manok ko. Ay, di talaga ayam to nga. Anyat sirbe, tiri ni Bribon to nga bakak nga, no jak pumusta. Tapno bandayunan. Kakaisuna ako kuha tayo akanayon ti swerte. Ay, apo ka, Torya, balasang ko. Ninang mat. Di man sang ka sa uday balasang ko. Barok ko na ayo kadilaktan. Ay, por Diyos ka ngayon, anak. Saan mo't ang narigat apalikson da ito? Ay, no maminsan, agyamanak pa ikit da yung tinasapa apanagurnos dagiti sa kaday di amam. Anya? Agyam-yaman kayo? Tanasapaan na tayo, day di amang? Ay, katuan na. Tano si bibiyag pa ilang ataday di amam, ang mga nubaldado kan. Wala ya. Ay, hindi ka kadi akong ungot, inang. Inang, agpartiak iti manok, Ha? Ay, adda mabalin na partyan ayabaraw. Da, amukot, ang makasidsida kayo manin iti kimol. Ay, alang dun baro. Ay, magdiliw kanta oray siya kung timang lamaw. Lakay, nagpadigo ni Torya alak yun iti si data. So asaan ako nga agluto pa iti si daan. Anyat impadigo na. Tinula amanaw. Ay, nagimasay. Ay, nangruna no nasagpawan iti bulong ti silay. Ay, papaya kan bulong sili ti sagpaw na. Ay, di mo nga ron urayan alumamiis. Aggaukan at amangantan. Ay, sus. Ay, sus. Nakagao akon Ay, na. Ay, Agur-ura yun dyan makan ni lamisaan. Iso nga umaikan lakay. ay sus. Dahil takot ti magustuakan ka bakit? Ada ko operasyon mo kanya kalakay mo. Ay, lakay ka nga raw. Asawa ka nga raw, may. Siyempre lang ka. Kan may sa madi ti agri-kriker nga agasawa. Tatakiasan ti swerte. Ako na da. Talaga mo. Ina. Ay, mayat ti ayam mo umday tatinula. Ala, mangantan lakay. Ibusan ta day na iparada. Inlasin ako ni Lilian, iti si Dana. Ay. Napanan naman ay Ay, siyempre, bakasyon ita. Awan sirrik na, iti pang-sursuruan na. Talaga aswertita bakit? Uray may sa ti anak tata nasingpat. Kun matultulungan na tan. Maestra ko naman. Katuan may mistra. Sige, mangantakit eh. Di ka sumanao. No saan abayaw awan tiraman to'y tinula si data. Agyaman ta nakisinara kamit lang kanya, Lilian. Nagpakadak ka ni nanang ko. Kunana nga isunti makaamo ka ni tatang. Istrikto ni tatang mo. Medyo. Amumatan ni tatang ko. Huwag makiti Masansan na makita kayo palutan. Kanayon ijay. Uray awan ipalut na, mapanlat ta. Makipuspus ta kanayon. Kay, kanayon mo ta mga bak? Wen ka no. Diyak man lang amin agdamdamag. Palut mo tibisyo ni tatang ko. Iso na lang, daman mano pumusta. Sala pumusta no, day laban na manok na. Naimimbag ti kasjay Basbasit ti abak na. Depende mo't lang day ta, Lilian. Anya depende. Siyempre, ado ti gundaway na ang mga bak ti pusta, day tay kanayon ti pusta na.
Masubot na kanayon ti abak na. No agswerte ang mga abak a kanayon. Wen, ngam, sugal dayta. Uwan matkit di ha? Ngam, nabayagin ang naaklon ko akas dyan ni tatang ko. Total, nakalpasak mo ito ni ti kursok. Mangmanggedak mo ito. Ang imsiyat. Saan ako na maibagay ken ka? Tadyak sa mutin may tuloy ti korsok. Ato, Ang mga no di na kaya't ang manugangan ni tatang mo. di mo panunutan ti kasta atoy. Basta agsingsingpat ka. Awan mat nga ta ti problema. Sapay ko ma ha? Yam amukan to ka ni tata. Kwa, oray saan pa eh? Papiularat namin ni palutan. Ang mga no di na kaya't ang manugangan. Numaamon ng istambayak. Saan ka nga agpanunot iti kasta kunakmanen. Basta agsingsingpat ka. Awan mat nga ta ti di na pangayatan ken ka. Kumusta, maestra? Ha? Si kamet, manang torya. Lilian, kunamlatan kanyak. Ijay lang eskwelahan ti pakaawaga kakasta. Nasus, humble ka talaga. Kumusta nga dyan, nobyong? Ha? Ala, ang mga numanggag na ka ni tatang. Kaya't mo asawan? Di mo pa impod no? Nga dan, nobyong? Saan pa eh? Ay, sus, ipod no mon. Narigriga at no sabalin to ti pakaman na. Wen nga rod. No siya? Kaya't kunday dyan nga atuya para ken ka. Ka-vibes milakit dig ni tatak mo. Pag ko naamot manang torya. Siyempre, nalaingag tarakan iti manong. Dagiti pa'y winner ti tarakan na. Ngam no daduma. Kaya't ko ang mangibagakan ni atoy nga agsapulan iti sabali at trabaho na. Ha? Isa na. Nagmayat to, pa'y tagtarakan ni ti manong. Nang runa, no para palot. Nadaras ti isisarak ti kwarta. Oh, kita anak man. Ha? Ado ti gumatang ka dagiti patanurag. Adayo pa'y anangingina ti presyo dagiti para palot. Sugal nga min dayta. Ay sus! Praktikal ti biyagitan, lilian. Naimbag ata ka na yun ang mga bak ni tatang iti pusta. Tano saan ay, jaklamon. Sport ni Mang Karyas. Mabak, awan detakin ko na. Kastala ti biyag ko na nalang. Mayaw awanan ti sakit tinakam na, anaabak. Hay, banat! Hoy, kasta! Haribut ang tanan! Oh, kasta! Hoy, na! Oh. Naglawatan ti swerte, Mang Karyas! Ay, na! Talaga aswerte tayo maraming, Torya! Ay, buwina sa kanayon! Ay, diyan! Ay, diyan, Torya! Ako ripaspasan dyan na padata akalaban dyan manok ko! Nangabak tayo manon, Mang Karyas! Ay, kukuha tayo man ang tinaimbag ang gasan! Tatang, naimbag ta na danon kayo diti balay. Ay, siyempre, di off kumot ita Ay na, dakil man ang tinabak ko. Iti impalot mi amanok tayo, edi kalman. Kanayon ti buenas ni tatang mo, Lilian. Nasayat, ah? Sikangay mo balasang kao. Kumusta mo ti trabaho? Nasayat matatang. Kat wan gayam. Adda kadwa kasi mangpet. Adda pay la di taruar. Ah, asinaw. Ay, sino nga iti kadwam, anak? Kwa. Am-amuyo mat ni atoy, tatang. Jay kanayo na jay palutan. Wan. Am-amuyo? Makit-kita ak. Makasarsaritak. Ang jak amaw no taga-anaw. Apay day jay nga atoy. Iso ti kadwak, tatang. Iyam amok kada kayo, gaputan. Tagar-aram kan ka kasta kaday. Wano nubyo maun. Ha? Ay, saan ko pa'y anubyo, tatang? Ay, kunak nubyo maun. Ayan na ngay. Pastor ka ma. Ay, pastor ka manak ka. Apag iso apangal daw. Dito yun na mangal daw. Kasta ti agaram. Ha? Ngam, day. Apay ngay, akas tati ko nam lakay.
Kasta ti agarem kunak. Ranaen na ti oras ti pandangan. Tapno libre kaan. Malala. Yung kapastragan ta pagtugawam. Pangururayan na iti ayab, iti kaan. Ibaga matasan ngagbabaen. Tano siya, ayos laeng dayta. Kasta ati agarem, amuna nga ibirok ti buksit na. Anak, di ka agbabay na barok. Agsidakalat ta iti adobo a karnit manok. Waring baro. Uwan tata. Da talopo. Ikabil mo di tarabaw ti kasla bulkan mayon nga inapoy mo di taplatom. Uwan tata. Dai mas kadimot na talinutok asidaan taya o baraw ka. Naimas na. Kasto iti paborito ka luto. Kunaklano di mo kaya ti umay sumango itay, atoy. Pinilit nakman ngamin. Dakas ka na pagkadgadan ti grasya. Ay talaga nay, awan ka di ti panyom. Ha? Akwa, adda tata. Pasensyahan daklo ko man Medyo dagaan nak ngamin. Isong agling utak. Ay, gusto launay tay ko na dabarok. Anya day tata. Kunati daduma. Kasta ti manugang. Sala agling ut namangan. Kay Ala ni tatang, nalabos ti angaw na. Ay, di ka masaksakitan atoy ha. Kasta talaga ni tatang ko namang rabak. Iso pasensyakan. Nakay, talon sa amot amanok ti pagsasarunun yung nga ilaban inton bigat. Wan, ket ipanakaw ti pumusta. Masigurado maya amang abak amin dagajay manukyaw. Wan kasla di na kamamaw. Sana ka basta pumuspusta. Ay, huwag mo tiyet di alakay. Sana na malakab ti sinyalis ti swerte dagito'y nakulap ko. Iso asigurado mga bakak manan bakal. Ay, nasaya at Ay, saus. Dakelan ti masinsuan tayaw. Manipod rinugyam ti nagtartarakon iti papalo tamanaw. Ay, talaga nga umasinso tayaw. Gapo iti swerte kadag iti manukaw. Iso at talo man ti ipalot minton bigat. Tapno mamaminsan ti isasarak ti swerte. Tatang, Apay, Lilay. di kay unay mang namnama. Ay, sus di ka man kumungkontra anak ko. Ang mga masukal ti swerte. Sayang jay 500,000 nga abakag iti pusta. No masukal ti swerte asumungsungan. 500,000 ti abakan nyo? No mga bakdagi jay ipalot yo amanok yo? Kitwain, nukas kasanaw. Maude na panagpustak iti dakkel no makaswerte ak ita. Dakala kwarta daytan, lakay. Ay talaga dakkel. Nalakay at makaputput iti 500,000 iti unos latyag malam. Anya makaput-put asasawam mo't lakay. Maput-put amaya dayta akaado ti kwarta. Una. Malakit ibayon kunto lang arudan. May mayat ay. Ay mangisagana kanto iti bayon baka. Ay, naikot nga tan nga apal dagiti maabak tumanen iti pusta. Ay, oray lakas lamaswat tumanen dagiti matada iti apal. Alaga tatang ko nanang. Talaga anam na maundan ti panangabak damanan. Ay, Ayawan pa nakaabak na gidya manok tayo anak kao. ay talaga. Iso nga itapay lang. Panunuta maunuan yan to ti pangigatangam iti ipabaratok ka. Anya? Wan, anak ko. Ikan na kanto kanaw ni tatang mo iti 50 mail. Oh, madi ka pa ay. Sobrang sada mang karyas ka na maring inang. Namnamaon damanan ti panangabak jay ipalot da amanok da. Awan pa'y limpyo mat kadagi jay nga agasawa. Agpada da asugador. Iinang mo. Agpa'y sumag.
ang maguray ka man, barao. Ado manan, ti palot da manok da. Talo! Sa balin tula ti abakan da iti postada iti sabali ama ipalot. Iso asaan to lang ata akagudwat milyon ti abakan da. Dahita ti ipalpalastog da. Ay, di damang namnamalaunay. Tano maabak da. Kasladan tula na lamaw abat og. Gapoy ti sakit tinakam da. Sobra mo dahita ako na yun, inang. Ay, talaga ba? Ako uli magdalat ako man. Saan ka ta makaaduda nga agpalpalastog? Sa bagay. Ay, no siyak tiag sa otorya. Maabak da kumakat oray italang. Tapno agparbang da. Aglablabosan da gaya nga agasawa. No apay kataka na yung da mga bak. Kastala ti biyagi nang. At dadagitin na lalastog. Ngam iso da pa iti agsuswerte. Ang po tamtoy konaktorya. Addan tulapan nakaabak da. Ay saan namat maturog ti apaw. Di nalakit di itulaw nga addamang bukbukaw di tinamay. Iso ama abak dan tumaw. Ay na, jak kayatan akitaan ti madamalaban. Malas! Lakay. Mga abak dyan may katlaban ng kayaw. Kitaam kami na. Kitaam. Kusla. Tapwa ka muna. Nakalaban mo. Tapwa ka mo. Manok ti kalaban di ti mayab. Kasta aya. Sus, delikado mang karyas. Ay sus, nabaliktadin di manok yun. Naabak man di may katlaw. Isang pag! Malas! Malas! Mayabon ti kagudwat milyon a prostata bagay. Napo na yan. Ay na! Kay tagkarya. Malas! Sikam sabot ti malas bagay. Nagalas kitigas na kay magamot kanyak lagay. Ay, itawasin murot ka kung diryag. Isupa ti pan nakaabak ti manok daw. Isuwasikan sa ti malas. Ay, di nakmamasulin karyas. Dahil ka di malala tilas to ka tahaw. Nam kamot kami na amang abak. Nagita manukbaw. Ang naman niya ngay na abak na baut. Inununay mo ti swerte. Ay, sayang pa di kagudwat milyon a pisos. Ay, maklo sana hindi account ta iti bangkaw. Kakapilitan nga irwarta amin ay. Mang karyas, Ay, saan ay asikamat lang tinag ko na? Ano adda maabak? Kastala ti biyag ko nam. Ada swerte, ada malas ko nampay. Di mo ka din malagay? ay ustaon. Di ka mo't sumana o di talakyan. Sikam sakit iti malas. Nene, di nakiraman iti malas mo mang karyas. Pangasem! Mari Victoria, napan ka dita sugalan? Wala mare, napanak nakisugal. Nangabakak ka. Aya, manungay tinabak mo. Nangabakak iti sangaribo. Aya, ang basit ta inabak mo, Mare. No, siyak akatarin ni Brebo, ti abakak to. Ayos kanya kundi sangaribo mare. Imbag lang nga da igahatang ko iti sindami 2 kilo abangaws, 2 kilo a karnit baka. Kan gimatangak mata ni ti bagas may. Sa bagay, Katsika, mano ka di mati inababak mo dita sugalan? Sa anak pa'y anapan nakisugsugal. Tawan mo't isugal ko. Bagpay kanyak taadain sugal ko. Kan at least, nangabaka? Sa bagay, Ngam sika, saan kan amapan makisugsugal, gaputas saan mo nga amuray ta? Abakan da ati kwartam. Ngam sa bagay, no kayat mo padasan, tapno amom mati sarsaritaam, ay kat mapan kalatta Anya ngay ngagpaiso ti amuta. Amangan mat no rinibrebo ti abakam akas iti kunam. Makamukan di tayo nyawat ko asweldo, Elena. Ken bayadan pa tay utang ko di store ni Delia. Apay, anya man ang tinutang mo yung store ni Delia. Sardinas kan itlog. Wan, sige nga raw. Gumatang kan iti bagas kan sidaan tayo Adupay, je bagas tayo. Uray May-mayat matlag no gumatang ka. Tapno at da reserba. Sige. Ken tay tinapay a paborito dagiti anak mo. Gumatang kamatan. Wan, amok.
Sige nga rod, tayo nakagpalas. Tayo nakmakitsenda. Tumagasak man pa'y di ta pagsusugalan dagiti karo ba? Nakman makisugan. Tabarang mga bakak kat umado ti kwartak. Inton madamdaman na mapanak ijetsendaan. Elena, yag mo na tinabak ko. Erwar mo ti kwartam. Wan! Oh, atoy! Di magasutan ti abak ko. Sige, iwaras ko manin ti baraha. Kat isagana yung manin ti kwartayaw, tasak tumanin ti mga bak. Naabakaklat ta! Ay, butuyan ta kwarta, Belina. Siya din nga ba? Anya ti orasan? Ay, na, alas 5, maluman ah. Ha? Ay, ina ko na ijetsendaan. Sige, ina ko! Ay, agbayad ka pa ah. Di ka pa'y nagbayad. Anya? Day talaang tinagatang mo? 2 kilo abagas ken may 1 kilo a tilapia. Sa katrabi na sumangpit ka. Apay, napnapanam. Kwa. Adala na sabat ko nga mamok. Katnapan kami nagsarsarita ije parke. Saan mi na napupuutan ti oras? Anya? Sige, tailutok pa'y dahito insangpet ko. Bilya, binayadan ka din ni Elena ta inutang ko dito edwa a sardinas ken may sa dusay ng itlog. Saan pa'y matmanong? Saan pay? Saan pa'y may? Nyala manong, bayada mo. Kat noin bagak abayadan na. Tainted ko ti sweldo kun ko na. Aywan, damag ko anapan nakisugal ni bakat mo. Anya? Kat no, 2,000 ka no tinaabakan ko na. Anya? Salbag ka! Napan mo gayam insugal ti sweldo ka? Anay ko! Ay, Elena! Saan asikat ti agbambandog ag trabaho ah? Tay sugsugal mo lati wata! Ano na nga bakak ngay? Di madublay? Ay, anay ko manan! Salbag ka! At dapay lang amin ibagam! Ay na! Padasan pati mapan makisugal ta makaraman ka kanya! Kastala ti biyag a Elena. Natural atong paon na kanila kay mo. Tadi narod kaya ti sugal. Tinong panakit din itinamindo. Nagsakit. Siguro, no nangabak ka, di ka nakaraman ititong pakingkwana. Win nga rod ah. Ngam siya, saan nakngaong ta nila kay ko? Gapot at di namat among agsugsugalak. Ta, nakadistino iti adayaw. Sayang, kay nabak kanyak. Kastala ti biyag a. Nagsugal ka nga rod. Kastala ti biyag Elena. Nasakit tinakam ko ang abak, Victoria. Kaya't ko ang masubot ti abak ko. Kaya't mo asawan. Inkanto pa'y makisugal? Kaya't ko ang mabawi ti abak ko. O sige, intan to. Tulungan ka namang diskartay. Tabarang masubot mo ti abak mo. At iti sweldo, Elena. Saan mo ang mapanisugal day ta ah? Igatang mo iti kanan tayo. Wen, Iti ka nito ama-amuak ang nagsugal ka pa eh. Pagtalawon kan dito'y balay. nagadukat nga ibagbagamon ay. Ala, tarumwarakit di. May mayat matlaan no masapa ka rumwar. Sige. Gumatang ka iti si Daon, anay mas. Amok. Sige, tayin na kun agpulas. Darasang Victoria. Amangan mo adda makakita kanyak ditoy nga agturong ta ijay sugalan. Ipulong da kanila kay ko. Wun, o sige, tumaray talangan. Sige. Darasang Victoria. Tos. Awan, Elena, malas na talaga. Nagalas ti baraha ngayon may kanya. Yahoo! Dangay! Nakapangit mo na. Ato'y ti barahan. Ay na, aldaw kumatita. Awanan, Elena. O, anya, ituloy tapay. Sige lang. Aging ga makasubot na. Salbag day di a babae. Tawan pay laan. Anyat orasan.
Agsapa idirim mo rin balay may. Ang magalas lingkon, kitawampay. Ay namanong, amang ano napanmanan nakisugal Anya? Ing kakitaan ni di pagsusugalan, amangan na dayjay. Ay, sige. Muntuyin tayo gatgatang at tinapay kan gatas para kadagiti anak ko. Yawit ko pa'y, sakbay amapanak iti pagsusugalan. Wen manong, mabit lang tayo supot ko. Ay, Aldaw, kumana nita. Ano, da sumugad, umay makisugal. Ha? Ni Fernan. sus, tudas mo ni Elena. Ay, kwa. Akwa, Fernan. Ay, Kwa ngamin, ti kuna ni Elena. Agsugal kami, tabarang masubot na ti abak na. ay, Siyak nga rodan tinangigam iti barahan na ngam talaga amalas na. Talaga malas sugal ni ko, Elena. Tumakder ka ditan, Elena. ay, kwa. Agawitan! Taway natangken ti ulom abakbakitan. Sige! Pumanaw kan diti balay. Total, awan mo't lang kaes-es kam nga inaken asawa. Ay, kwa. Ay, sana na maulit, Fernan. Jak kayat ti asawa aman nugal. Siyak to pa'y lalaki, kat jak agsugal. Taamok ama di dayta. Ngem si kakit din nga asawak ti agsugal. Abay! Nagbanlugam ka diti sugsugal mo, Ay, kwa. Ay, sana na maulit. Agtalaw ka diti balay! Tamangan numakugtaran ka ba iti ka? Talaw! Victoria, awan sa bali ang pagkamangak. No sana dito balayo. Ha? Kwa. Ala ka din Pag naudin na kun dito'y, uray sumagmamanula ang aldaw. Kaagawid akmat lang, nagbaawan tipong tot nila kay ko. Ay, sige. Pagyaman na. Ngam niya, gumatang kay ti kanam. Tamo matan. Adda nga agpaiso ipaw-pawit nila kay ko. Ngam para lang kata kami a pamilya na. Wan, di ka agdanag. Makamuak to ni tikanag. Sige. Adda ka di ulas mo, kanpungan mo. Wan, adda. Nasayat mo. Ngamin, pasig akabarbaro dagiti ulas kanpungan may. Idolduling ko ngamin, kat jak kayat amarugitan. Di ka agdanag. Tada ulis ko. Nagalas gayam ti ugali ni Victoria. Mangmanganda, ngam tinak pa'y ayaban. Mabisina ko na, ngam awanod ka na. Pangalak ngay iti ka na. Pumanawak langan dito balay da Victoria. When Victoria, pumanawak kun dito balay yo. Agsubliak langan iti balay may. Makaam mo ditan. Noan niya ti aramidan ni Fernan kanya. Nasaysaya at pay. Sige, agawit ka nga rodan tanay. Awan mo't lang, ti kanam di ti balay may. Uwan nga rod. Nagalas gayam ti ugalim akaaruba. Ha? Sige, inakon. Sa anak la kumakim mamangken ka. Gaputad at dalaang anasa Iraq. Anya? Inakon. Kasta latibiyag, pare Fernan. Sulisog ngamin ka tisugal. No pasulisog ka, awan maadik ka ako nada. Ni bakit ko? Aday di balay. Nagawid ngamjak kasarsarita. Sige, pakawanam ni bakit mo. Bakit mo dayjay. No awan ni bakit mo, awan ti makatulong kan ka ang mga iwan kadagiti ubing nyo. Pakawanam, kat kasarita man na imbag. Adinan ulitan ti agsugal. Ay. Pakawanam, pare. Kastala ti biyag. Talaga nga dagiti sana pagkikinawatan dagiti agasawa. Ngam no itulok tayo amaurnos, nasaya at launay. Pare. Bagbagam laeng itinabanaya da sarita, pare. Kastala ti biyag. Ibagam at isugal, awan nasaya at nga itden na. Anya, nawatam ka din dagiti imbagak, Elena. Uwan lakay. Sorry talaga. Saanan ang maulit. Ikarik, jakon agsugal. Nasaya at launay.
kunak apadasak ti agsugal, tabarang ada swerte akas ka ni Victoria. Ang saan gayam nga agpapadat ti swerte iti maysa a tao? Gaputa awan swerte. Kaya't ko ti makasubbot. Iso nga inulit ko manen tinagsugal. Ang ad-addan, adakdakkel tinaabak kanya. Di ta makita at isugal ket awan tinasaya at ngait din na. Wala kay, kat pakawanan nakmanan Ikarik, saan akong nga agsugal? Saanan? Talaga? Mangan tayon amang. Ay, na. Nay, masti. Si datay, ha? Una amang. Inangrakukot ti baka ko naman. Apaw! Ay, nagimasing. Ani, dudoy nga ay. Di pa'y simang patamang. Ay, mayat, ha? Alam, maganda yung aro din, ha? Ay, abam ni inang mo. Aday jayan ani inang amang. Ah? Inpilyan na kayo ni tilasag asidayo. Ay, diyak kaya tilasag. Ay, bakit? Diyak kaya tilasag, wang. Ay, ani amang ko. Talaga apaan anawa. High blood lang arudin. Ala. Amang. Pugri, babayat ti panagigop ko iti. Di ko ta permiti panagayos na iti. Ano ba ko? Ay, lakay. Inayado iti agigo. Amang na masulatan mo. Day takarabukob mo. Saan na masuro ti panakayano day ta impapul mo karnay. Ay, sus! Iyo garon nga. Agigofak ka. Agigop tap daw. May duro natin subo ka karnay. Ay, amang. Ay, Awan sus! mati kay nagaw yukot. Inayadan yung laan ka ditimangan. Ay, sus! No, sumangpat nila kay Maun. Kahit maabutan na to'y nap-nap no aduyog ka. Mga nuagawon na pa ay. Amang nga talaga. Bayan na tani amang mo irlay. Ay, Agkabaw basitan. Iso ka maaw-awatam Ay, ko ma. Unmat kit di ay nang. ay. Ngamin napatag kanya kita. Kat makitak akontento ka naragsak kayo kanamang. Ay. Ada pa sabaw, ha? Ay adda amang. Ay. Sabaw day tay intidak mo't asidanto ni Dodoy ko. Ay. Gawang namin ang. Ay, awan ibati mitibang, ha? Apo ay ni amang mo. Di tay kit dinibat siya ni Dodoy. Ay, salbag na niya manugang ko. Sa lagling at numangan. Iso adi mo ni ba't yan dilaglag? Ibat siyan tayo mo't Tawan lakit nga rudti. Ay, Erlay. Ha? Pinasin siya itilamot, ha? Na? No sa dot ti tao. Apaya palamutem, ha? Kastala ti biyag. San amangan tay sa daw? Ngam ama. Ay, kastala ti biyag, anak ko. Tay tawa sa dot. Saan nga aglamot? Ay, lakay. Naisulatan din ang karabok mo. Tula. Ay, kulakot. Amang! Na yan. Metlatati, ayos ti arak dito karabukob ko. Ina bebang. Ay, good. Kasaya at imasam ti makinom dito isinokmon ka. Apayos itinawat ko a pensyon ko. Naimbagbagan ka. Ina bebang. Uray solo flight ka nga bibiyag. Awan problema may iti kwarta. Baka lagi pa kiti dahi de Diyos ti alwad na alakay ko. Imbaga, ta imon una anagornos dagiti sakana. Pagayat yaw ti ipapataynan. Ina bebang. Wana, apay, no, imon una ak. Maramanam nga rod itaya,
ti blowout ko tunggal irwar ko ti pensyon ko. Wala niya. Sige na, Dudoy. Ibusan ta natin, sinukmon mo lapayagan, ina bebang. Why? Danag mo na yan, Dudoy. Sige, itangan mo na tabutil yan o kaya't mo. Wala. Kasta! Kasta, ti manginom barok. Masustinir mo. Mabisina. Bakit? Ikaw anak man. Kwa, Dudoy. Kunak man no, nangan ka ni ginagapuam. Ano yan, nangan? Nabro ngaglaiti. Ara ka. Tawan mo din papulutan ni ina bebang. Pensyonada. Ni man gaya mo ni nabebang tinagpainom. Ay sus, galanti tayo siya, pensyonada. Sana na imot. Weng, kat nasaya at matapay na inong nakadaya pensyonada. Amang. Ingka, ituro ganda ta bertek mo. Tapno, mausawan ka adagos. Agtong-tong tayo tinalapatin ton mausawan ka, loko. Iba gayon. Noon niya dayta. Di yun ni Tantan. Na, bastos ka manugang dagdagan nakit din. Ala, ay, amang, Dudoy, agrigir kayo ka di manan. Dayta, balog nga asawa mationg tam. Bagbagam, tapno agsapulan iti panggedanda. Tadikat palpalamutin la ditoy. Dudoy ha, Dudoy, anya ka kati. Umay ka, ang kakit matulugan. Ala, umay ka. Magpunta na kaya amin dito. Da kayo nga agkakatiman iti botelya. Ay, nagsaw, tuy umot-utangan nyo iti arak. Sino ti adda pa utang na ya? Ni kwa, di Dudoy nga asawa ni Erlay. Ni Tutong, ang manugang ni Ama Eldong. Kani Bakka, Payanggapang. Adda kurang na anabakatan na balasang. Mamati ka mat nagbayad, dayjay. Ay! Nagbayad dito, nagitoin. Nalimbong di panunod to. Duwan na. Ay! Apag hostaw. Ibagamitan. Singiramitan dagiti di pa'y nakabayad iti utang da. Tasaan da pa'y anaulaw. Pasensya kan. Ang sa anak pa yan, nakachimpo at dimawat ka ni bakit ko iti allowance ko. Apa yung katawa kayo? Baliktad ka mo, Dodoy. Ni bakit mo timangtad iti kwarta? Imbes asika. Marot ti trabaho. Idinto tani bakit ko? Kat napigsa ti negosyo na nga agar aramid iti bibingka. Bumiting ka ni bakit mo. Ano pa so? Kasi ka. Wala ka. Ni karkarit mo man. Mayat ko maano, mamoto ka mo, Dodoy. Ha? Mamuto? Katwan! Agaramid ka mo titiputo. Taisot ilakom ka na kami akain-in ni numam. Day, adamot pangalam, iti isok mo. Didak katawaan ha? Nay, agloksaw kan sapay, Dodoy. Insulto ti aramido niya ha? Damay ngay. Ay, kinirap mo man. Wala rin. Apay ngay, naburak dami man. Sige, insulto na. Na, Sige lang! nay! Si kapay akanayo na painuman mi itilibre tinakaret. Anay ko! Anya. Ay, tinongpakan.
Tapno mamunawan kan. Bakit inumlat libre ti amam? Hanggang nakarit ka. Ha? Agbain kamot Adan tumot aldaw yu kanyak. Nakarit na talaga. Na yan. Ha? Ininsulto dak, inang. So, sana ko na mapan ni Jay. Mayat mate. Kaya juti naramid da kanyak. Wala. Tapno saan ka na mapanagbalog ijay. Aday talagin inom kan agtungtong iti obram. Ay, sus. Nabartip gayam to'y nalaing amanugang takaya. Kaya mo, di mo insultuan pa'y. Ay, di nakman nanawaan, ha? Hoy, sadot. Awanin ba timi akanem, ha? Sanda kang intindaan. Anya? No, kayat mo, ha? Aglugaw ka iti merienda. Ta makimerienda kami tumot ka dinayaw. Aglugaw? Lugaw ti kanak? Uwan alaglag. Na? Tasang-sang kasukat lang ang ginabati abagas. Ilugaw mo. Law kami titlog. Tapno na imaswan. Nakipangam ka ito, iti lugaw. Ay, una. Di mo ibagabok-bukudam. Ay, naglaing ka na manugang. Taday tala, agkabukab tiyamam. Kasano ay may ayakin ka no kastaka, ha? No di ka agbalew. Yarig nak akanayon iti aso tayo asaan amayam amukin ka. Ay, kagurgura kan tulat ta. Mas dawak mo diti aso yok. Di mo ngay min ammo ti mangay ayo luko, ha? Iso taulan na kalata, ngeran na kapay, kat kasta akmat king ka dodoy. Himbag ta nagsubli ka, Tutoy. Bayada kong ti utang ko, takababain mat. Kostaya. Detoy. Nay. Thank you, kasano, di kan makigrupo ka na inabibang. Saanan? Nilangan katugangak alalaki ti panunutat. Kasano kaya ang mapaamok? Anya, paambom? Ata payat ti katugangam. Kasla na. Pulos adi maay ayo kanyak. Anya ti aramidak, tapno ka ay ayo naktumot ten amanugang. Kasto ti aramidam niya. Ngam libada, di mo ibagbaga, asyak tinang ibaga iti aramidam. Una, palimod lang. Adda amom, apang paamo. Simple apang gayuma ti amok. Anya deta, iba ka matagos. Kas kalamang paamo iti nauyong nga aso, iti daytoy apamuspusan. Uray anya detan. Iba gamon, taiso ti aramidag. Linugaw. Aros kaldo ko naman. Linao ka kititlog. Ita, rikadwa ko niti pagpamaw. Kitag lang. No di umamo adagos ni katuganga. No maramanan na ti espesyal nga Enricado dito linugaw. Ilaw kumatay na ito nginalngal ko akarne. Iso da ito yan ti espesyal Enricado na. Ita, ibatik dito ilamisan.
orasan ti merienda. Agmeriendan ton ti rawet a katuganga. Nagluto ni Dudu iti arroz kaldo ama ang inang. Agmerienda kay tulatan. Ay, imbag man. Nakalakam nila kay Mao. Uwan mo't amang. Sige aten, nakmakitsinda iti lutwak abibingga. Ado nga min ti order nga i-deliver ko inton bigat. Ay, iso ah. Ay, bakit? Ay, may katag, Rus Kalduta. Ay, sigalatan lakay. Sanak pa'y amabisay. Makamu kayo no diyo kayat. No di kay mabisin. Ibusag ti Rus Kaldaw. Ay, Madia. Ay, mo nalangan kat. Madi. Sana naimas. Ay, aguri ka man. Ipakan ko langan kinimakoy nga asok. Makoy. Adaros kaldua ka dem. Makoy. Aday. Magan kan makoy ha. Nay, ay di mo kaya at laglag. Ay kapoy ka matatarakain. Kayang ang kakit dinapakanan, laglag. Ay, dita ka. Ay, nayo nakiti Ricardo na dahitaw eh. Taparang kayat mo na kananwan. Ay, mabit lang, makoy. Ay, madi kalata. Ay, jay nga ron na bati akin ang pante, ipakanggukin kan, ha? Dahil ito'y linugaw ti kanin ni Dudoy, no? Mabisinton na sumangpat. Ay! Salbag. Bagda na inom konti pasar ti sa nga botilya. Ididimtang na gijay. Mangin insulto kanya. Nakainumak manan iti libre. Kasala ti biyag. Nadalibre. Banat. Nawan mo agi libre. Mulagat. Sana makaraman ta tao iti arang. Awan mo't nga ron pilak. Mabusin na. Nakakilaban. Diyos kay. Agkiam-kiam te kita ka. Ang mga anak. Mabisi na kon. Ay, langgo nga talaga dahil manugang ko. Ay, kinan namot amin dyan linugaw nan. Rawat talaga. Ay, paiman. Ay, apay, Dudoy. Naglugaw kay ti parakin kamot lang, barok. Tay linugaw ko da ito, ya? Tay linutok? Tinginan ka? Awan mat. Ay, di pa'y kayat jay aso. Inababad na lang ang di namat kayat. Ay, insubli na pa jay. Ay, tay na, sabsab na tama din samat nga mentiraman na day ta. Inabante aso te kinan kong aros kaldaw? Ay, wan mat. Lawat ka talaga manugang. Ultimo sana kayat ti aso. Kat kang tanampay kitain. Ay, sige lang ta. Awawatan ka ba't baraw? Kasta na tibiyag. Sana mapilit agbalin ang manugang. Ken katugangan. Ta siyempre. Tay makadin na ate agbele. Ulitag. Makawawatak matkat baraw. Ta kasta na tibiyag.
At damanugang nga sadot ken rawet. Ha? At damat nanakam ken nagagat. Anya, lumasin ng danuri iti pagyanan. Ewan tapno amuda ka dumet no anya ti awan. Siyempre, kaya't damet ti makapundaran Apay, sanda ang makapundar no makipagigyan da ka data. Ay saan man Agam siyempre, tapno masuro damet ti agpamilya iti bukod Kasmet laka data idi Sandala kayat ang mayranod da tao iti kwartada. Agsao ka manen. Day tamat ti talaga agapuda, sanaya. Managsida iti karne, di asawa na. Agpada kami managkarne. Ang madadda asyak ti agsidsida iti gatgatangan ni Nuray. Ta kanayon mo't ngarod nga awan nila kay na. Saan aday takarne, wanwaan niya pa'y di taamak makantiga po na nga aglasindan. Ore baga masaan tayo so tiyambaok. Ha? Imot ni Nuray tilutlutwan na. Kaya't na, anila ang lakay na ti ilutwan na. Isu alumasindan. Nore, pasensya amon ni tatang mo. Wen, amok mo ti ugali ni tatangan. Dita kang pakadanagan. No apay kit di akas dyan ni tatang yo Kanayon, negatibo. Kay kayat na ti kumun kontra kanayon. Uray ammo na abiddot, sigilat ta. Wen nga rod, nupuraw ko na nga uray nang isit, ipapilit na. Pulos, adi pa aba. Patigwam da datang, iti inangar mo abulalo, tauray kat adumet. Nang ipanag itayan, yung di na inawat. Anya? Jakman amo. Naayon nga tanti pasugnod na dayta Ipan mo lata Ninanang ti pangyawatan. Madi, di mo't awatan ni nanang. Ne. Apay ngay? Kabilin ka no ni tatang no kontraan na. Anya? May turid na kabilan ni nanang? Si good mo't akab kabilan na idi ni nanang no adda di da pag kinaawatan. Ipilit mo't ngamin idi ni nanang ti husto. No makita na abiddot ni tatang. Kastagayam. Saan mo laan nakita kinabil na kabayatan ti pan nakipagyan tayo kadakwada? Tamabain siguro kan ka manugang na. Madi ti agkabil iti asawa. Agyaman ak no kasta ti prinsipyo pulon. Jak tulakit di mapadasan ti mapadpadasan ni nanang. Pulos mo't Apay kumaakabilin ka ngay bakit? Iso nga ron nga agyaman ak unay. Tasika tinatumpo nga lakay. Makapandok ti magmag na. Ano santa tanay. Apag isulaang mo't ti kwartata apag plititan. Talagang ada pagsayaatan ti pan nakapanunot ti gobyerno. Anang ikabel kadagiti overpass sa pagbalasiwan. Anong kaslay sumot lang ay iso a traffic. Pagkunamot. Itama. Ada na pinturaan iti asol iti kalsada. Mayroon ta kano apag naandag iti disabled kung dagiti senior citizen. Saan mo lang nga disabled ti magmagna kung senior citizen? Saan man mat? Ay kita manday dya agbalbalasew kat agar-arikap. Bulag day jay. Ay, di mo nakita di kabalbalasiw na. Anya? Nabanuga ka nagnag na. Tanti pagbalasiwan ta. Ay saan narigatan. Amangan mo tiliwan data dagiti pulis. Adulamed. Tiniliw na kuman di nagbalasiw itay. Nagbatad mo't asaan a senior citizen. Ang lakay. Ay masadutak nga umuli di ta nakangat nga tumagdanti overpass. So dito itan ngagbalasiw. Ay lakay. Saan ta pa'y a senior citizen? Madulamin dita senior kas kada disabled dita. Umay kakidem. Ay, lakay. Anyakan sa. Danagmun, ayan. Sakti makaambaw. Balasiw tan. Ay, inig naman. Ay na. Iparabaw ko tidakulap ko iti abagam. Apas labulagak tan. Anya.
Agin po bulaga, tapno di na nasikaran ni Pulis ang nakatagdo ni Jay. Ay, Malalatasang. lakay. Amin na'y tauli-uli di tarangtay ang pagbalasiwan. Sige kitay, balasew. Anya ngay, isan taan na bannog ang naguli-uli di tarangtay. Useless. Tapno maliklikan ti traffic. Kunada ide. Ang manya nga ay, isumo lang nga iso. Iso nga awan day ta. Ado lang nga amoda. Uy, ala. Di kan sumanaong, katli. Dengdeng ganda ka dagiti tao. Adun ton ti tumulad no nakita data. Problema pa'y. Malaki day. Nag-awitan. Kanayon samot arumar ni tatang. Nakastrag nga trabaho iti construction. Kabaulan na pa'y aya. Kabaulan na kanumot. Makapakonsensya mo te. Lakay. Nanam ay da, ide kakabalay tayo. Tamilaklak am tayo ida iti si dada. Ngamita, awanan na. Tadi damot awatan ti patigom. Iso nga agtrabaho man ni tatang. Una, kapilitan. Tawan mo't pamataudan da iti gastusan da. Pampanunutot nga rod. Ano adda masobrak no inak makitsenda. Kat ikak ni nanang iti igatang namot iti si dada. Ay katun ikam idano awatan dalakit di. Kaasi damot baka. Mangkaloy, Ma'am, manot tawan mo. umingak pa'y ma'am. Nasurok labas si 50. Marigrigatan kayo, iti dayta trabaho yun. Ay, saan? Kabalak na ito'y ma'am. Tapna mo, Mangkaloy, ada na panunot ko. At day ta, ma'am. Agkasapulan ako ngamin iti hardinero. No kayat mo, si Kan. Ibagaklangan iti kontratista anangalakan ka nga agtrabaho dito'y mapatpatak dir abalay ko. Tamangalan iti kasukat mo. Di ka matanagan. Siya kung ti makaamo amang ibaga. No manot imbaga na swildom, nakdakkel ti itid ko kan ka. Permanente ka pa yan. No, kayat mo Ay, kaya't ko ma'am. O sige nga ron kasaritak ni Engineer Carpio. Nalaglag ang trabaho ti panaghardinirom. Ngam ti kasta nga agkiwar-kiwar kakit din iti darat kan semento. No kasta, permanenten ti trabaho yo, tatang. Ay, wala. Ang mga numarigatan kayo. Kunani pulon, nga ikanda kayo iti allowance yo iti makamulan. Tauray di kayo agtrabaho. Anya. Apay. Anya't panagkit-kita na kada kami akatugangan na. Inutel? Kuha tatang. Kabalan mi ti agbyag. Nga uray di da kam tulungan. Amuyon ti ugalek. Masyan kami nga rod kada kayo. Dagita bagbagiyo at ti kaasyan yaw. Ti pamilya yaw, ti kitain yaw. Tatang. Imbag pa'y no maitid yu amin akayat dagiti anak yaw. Di kay man agin babak nang akon di suporta kada kami. Ay. Ibaga may ti asawam. Saan mi nga awaten ti tedyaw? Saan kami arupat kwarta? O sige, ibagak to. Ibagam Saan kami ang nakakasilauna yaon? Ada kwarta may? Ada pagbiag may? Mangan kalat tamang Kaloy Ado ti in order ko. Ay, nagadunga rod, madam. Jak sa maibos to'y karga ti pinggan ka. Ay sus, nagbasit lang dayta. At dapat dita ti nakadasara pagalaan Sayang dayta no saan ta maibos. Ay na, sayang. Nukadwak ko man ni Narda. Ay, makaraman mo't kumakadagito'y in order ti amok. Nasaysaya at ti kastuyan. Ano awan dagadi anak ko kay ti asawa. Ket dudwata amangan ije balay. Umay talangan mangan di ti restaurant Mangkaloy. Narigat ngamin ti agluto pay. Kasayang no saan ta maibos. Ay, naimbag kayo unay, madam. Ay na, kayat mi asaan lang ada kami ti agnam ay. Gaputa na ipaayan kami mo't iti nasaliwanwan basit pa nagbiag Mangkaloy. Kayat mi ti makatulong. Iso saan kayo asab sa balik kada kamin?
Mauray no, hardinero kayo, makunkunat. Ay, ewan nga ron, madam. Ay, madam, ay na. Ay talaga, adyak maibos na ito'y anda dito'y pinggan ko. Masaya nga anak. Anya? Wa, kababain nga ibaga. Ang mabalin nga ta. Nga ipabalkot ko ijay waiter. Tayawid kon. Kanento ko majay asok. Ay, kata, wana. Sayang mang kanong. Miso nga ron ayawid ko, madam. Ibelang talakit di daytoy. No, pakikalkolon kundan. Lakit di Ngam sayang no kananlat aso. Sige, pabalkot ta nga rudan. Kin inayon tanda gito'y nagtulangan ta. Tay supay mo't nga rud akanan di asom, Ma'am. Yes, ma'am. Agyawid kayo kaditi kanan ti aso? Tuy kadwak basang. Apay, sayang mo't ngamin dagito'y saan ko naibos nga in-order ko. Di mo't ngamin imay di kadwak ko makamangan. Kat? Kwa? Pabalkot ko kumamot ayawid, ngam adapay mo't ngamin papanak. Iso iraman yun itabalkutin nyo. O sige. Ibagak iti waiter ta iraman nanday ta. Daytoy ma'am. Ikabil yun lang, hindi talamisahan nyo. Apo, karnit baka nga anda pariya ti bagbaga day ta babae. Uy, nagsaya at ay sayang. Ma'am, ay iraman nyo apabalkot day ta. Wanan Ay, apo, naggasatan aya di aso, mangkaloy. Mapsugan iti husto. Taado da ito yawid mo akanan na. Dayta, naikat ko dagiti tultulangan na ilao. Sayang dayta akarnay. Lasag na pa imat. Ay, ipapudot ko pa isot ti pangrabyan ni bakit. Andan sa ni Narda. Imbag ta na ilasin kung dayta tultulang. Ay. Hey, ada kamot gaya mo't lakay. Nagadunday ta akarnay. Ay, nang isang putak iti si Data, bakit? Nangalami ti day ta. Ije restaurant. Pinabalkot ni Madam ta saan mi anay boss. Kat, adapay tultulan. Tay nagitulangan mi dayta. Para ije aso ta. Bala, manganta nga roden, agaw akon. Hangam, nagadumot day ta. Padigwan ta danure. Anya, angem Di kwa. ka di agim imot lakay. Ha? Para manantamot ida, di ta ingga pum ijay restaurant. Ay, ang nartarasak. Sa anak pa din amag na di ta uberkas. At amin day tapag daan. No, awan lang sitar kanyag. Angin pipilayak manan. Day ta tituladag. Naatake nga ta iti high blood day ta. Tapay ka kasta tipag nana. Dinansama maunat ti kanawan na iman. Nasingkol piman. Day ta tituladag. Ganay. Medyo buyudan na di kanawan asaka na. Sigurado ang makabala siwang ditangawan magsitar kanya. Nagrigat samot umuli di tagdan. Sapay kasla sa anak payla napalpaan. Nangal dawak abulalaw. Nagimas tumot ti paspasiga ti amok. Pasid akarne. Kanyamay. Ayaw nakasla nabnab sugat nga agaway. Kat kasadot konti magnadita overpass. Santag. Rigat mo't gayam ti agbalin ang disable. Akong kuna na dita nagdakil akarato na. Kaslamay sa akmot ka nagiti disable itan na. Na makipagbag na akmot tuyan. Santag. Ada polis iti pangir. Kanyat ukoy na dita. Saan mo't akasapulan nga traffic dito yan. Tanda ni makabala si Wakon. Sir! Sir! Apay! Listado kan? Anya! Nis, sir! Naminado na makikita ka nga balbalasiw dito'y nairanta pagbalasiwan.
dagiti adda diferensya na. Ang saan ka sinitsitar? Takayat ko apang ken, no talaga mo't lang adda diferensya. Ha? Ay, sir. Idi damo, bulag ka. Idi may kadwa, kaslag kurkurong iti binting ti panagut-utak mo. Sa ita, kasla ka manin magmagna a biktima ti stroke. Ha? Ay, sir. Anya talaga? Pilay ka? Bulag ka? O nagbaktit ka? Saan, sir? Saan nakapilay? Saan mo't nagbagtek? At dapay saan nakabulag? Ba't lagayang? Ala, umay ka. Mapantay ito opisina mi. Mamulta ka. Sir? Apay may sir. Saan pangaasiyaw? Nagbatad ti pakamoy jay, oh? Apay, di mo maawatan, tata? Pilosopo ka nga tanya. Sir, kwa, jay. Iso nga umay ka di opisina. Ijayan presinto ti pagkalintigan. Sir, saan taon? Saan kuntong nga ulitin, sir? Umay kagid din. At nagnakam ka. Nora, bagbaga am kumamad di anak mo. Binarsak na di anak ko iti bato. Iso aday jay. Adda bukol iti ulo di anak ko. Anya? Maditi kasi nga arami ti anak mo, Nora. Amangan mat no basol ngamin di anak mo. Anya? Dinamag mo kumapay ijay anak mo no apay abinarsak jay anak ko. Agin innangaw da ka no. Ngem iti jay anak mo tinaangaw, napikunan. Kat binatunan di anak ko. Iti pay mat ulo na. Oh, basol mat gayam di anak mo. Anya? Ay na Florence, bagbaga amot jay anak mo Saan nga agangaw iti makapasair tapno saan da batwaln? Anya? Agpayso ka di abinatom ti anak ni Florence? Nagkunangamin ngayon ng unak. Kunana kanyak nagdakkel ka no dagiti matak. Di binarsak ko na. Kat natamaan jay ulo na. Kasta aya. Unanang. Iso nga inton maminsan pa'y akas ti bagana kanyak. Ha? Dakdakkel pa'y abato ti itirok iti ulo na. Ala, inton maminsan anak, saan ka na makiang-angaw iti dayjay nga anak ni Nora? Tanauyong dayjay. Isumit namin tinangirog-rogin, nanang. Ay, laglagi pom anak ko. Saan ka na makiay-ay-ayam iti dayjay Charlie, ha? Tapno maliklikan ti apayo. Kita ang manday taulong, nagdakkel tabukol nan. Uwan, nanang. May mayaten nga agyan ka diti balay. Nga agbasbasa ka kadagiti libro. Uwan, nanang. Kas jay ti aramidem, Charlie. San arumbang apa ilupit-lupit ka? No kasapulan adanugam di aramida. Untatang. Binanog ko di classmate ko Nagsangit. Kasta? Naglaing kan anak ko? No adamang karkarit kanyak tatang. Talaga alugubak Ay katwad Di mo itulok asi katiluguban da. Una am adagos Untatang. Mangagaw ti pa nagsarita yung nga aga madaryaw. Gaputadak lang iti asidagyo itay. Apay aya, tatang. Maday ti isursurum iti anak yaw. Sana nasaya ti kasjay. Kaslapay ka sugsugsuga mo na dumanaw. Nasaya ti kasjay, tatang. Tapno sanda nga ilupit-lupit. Kung tapno kabutang da. Ay mistake ka talaga ti panang sursurum iti anak mo. Saan nakasjay ti rumbang nga isurum ken kuana? Anyay nga ro, tatang. Ti rumbang nga isurum ket saan nga aguy-uyong. Gusto lang timbagak, tatang. Asaan da apa ilupit-lupit? Saan da nagparabak? Ay, una yan, daryaw. Basta, jak kayat na dagiti anak ko, ti iruruman dagiti kayayam da. No danugan da dagiti anak ko, ay bumalas da. Nawatan nyo ka dagiti imbaga, may kininanang nyo. Uwan, tatang. Uwen, tatang. Nasaya no naawatan nyo ti pamagbagami ka ni tatang yo. Idi siyak tubig. Kanayon nakmatabagbagaan dahi di tatang ko. Ni luluyo. Kastamutan dahi di nanang.
Kanayon na kay suro itinasaya at akababalin. Kitaging gaita, tiyak nalipatan. Iso gaita kastamot ibagbagak kada kayo. Dagiti insuraw, dagiti dadakkel may, isumat isursuro mi kada kayo ita nga anak may. Nanang, mawatag, sana kaguyuyong. Nadamang dangran kanya, panawak langan. Orisyak, nanang. San ko abalsen? Ken, sana ka makiap-apa? Oray siya ka. Nasayaat no kasta. Ay na, may mayat lang tinasingpet kanaanos nga ubing. Uwan tatang. Uwin, tatang. Anay ko! Nagsakit ti tinanog mo! Ipulong ka kinitatang ko! Gunggo naman, sikatiin mo na. Nagkunangamin kan kasuro nanak. Ipulong ka kinitatang ko! Hoy, inan anong ti anak ko? Apay ngagsangsangit, ah? Nanang, tinanog na! Nagsakit ti tinanog na, oh! Sursuro nanak matngamin ante. Kaya't mo, tadanugan ka mat, ha? Sige anak ko! Sige, danugam! Marwang! Anay ko. Un anak ko, kasjay ti aramidam. No addamang kabilkan ka, balsam. Saan ka apa-apa anak ko? Rombang asika ti mga ba? Un nanang, dinanog ko nga roday dya bingbing. Nagsangit pa ya. Kasjay ati aramidam, saan kat ngagsangsangit ka? Jay paikat mata na ati danugam, tapno mablak ayan, gonggo na na. Un nanang, danogag ti mata na inton maminsan. Wan anak ko, kasta ti aramidam. Ay! Ay, awad mo, Nora! Anya dahi ta nga isursurum iti anak mo. Maditi kasta. Ay sus tatang, bay andak kadilaang. Tanarigat mat asa anak nga agtagare. Na. Kita amanti naramid da abingbing dito'y apuya. Binanog na. Ay, Charlie, apo ka, ha? Di mo dangdanggan ti isursuro dagiti naganak mo. Ta mistake ti isursuro da. Ay, saan anasayaat, apo? Ni tatang mata kumontra manan. Salbag kayo nga gasawa. Apaya kasta kayo. Nagpadaan nyo laki din iti panunaw. Nagasawaan nyo tinagalas nga ugalay. Hay, gusto man ladaitan tatang. Nora, anak ka. Mistake ti sursuro yaw kadagiti anak yaw. Mistake! Ay sus tatang, bay anda kami kade. Kaamo mitar aramiden may. Saan da kami apakibyangan kadagiti anak may? Ala. No di kay pa isuraw. Makaamu kayo. Gusto lang ti araramiden talakay. Isuro ta dagiti anak ta nga agpakumbaba. Asaan da nga aguyuyong. Wan bagat. Takastay ko na idi day di tatang ko. Irwam mo ti ubing iti umno adalan. Ket ura inton lumakayen, di nanto panawan kunana. Malagip mo pa iladay tanak ko na day di tatang mau. Awan mo ta, si kamot. Sa bagay, oray siyak. Kastamot ti kunana idi kanyak. Kanayon nakabilbilinan day di tatang mo. Asaan ko kano abaybayan dagiti anak ta. Isurok kano ida iti nasaya at akababalin. Nga isu ti kasayaatan nga aramiden ta. Taoray dagiti naganak ko. Nasaya at met insursuro da kanyak. Nga isumet ti isursurok ita kadagiti anak ta. Apay Nora, sabali ka no met isursurom kadagiti anak mo. Anya nga isursurok, Nana Else? Nga imbis nga isurom dagiti anak mo iti nasayaat. Ngam isurom kit di ida na makiapa. Anya. Nora, mati, ano kasta ti aramid mo? Saan to kagba nag-anasaya dagiti anak mo? No kasta ti isurom kadakwada. Didak man pakibyangan. Sa bagay, kasta lati biyag Adda dagiti tao nga iti ipagarup dakat nasaya at ti aramid da. Ngam kilo matgayam. Gita kayo manlaangan. Ay,
Manaktak kayo. Agawid akon. Nagado ang masabat ko. Da kayo pa'y. Wisit. Ay, ina. Nagalason at talaga ti ugali dayta Anora. Kaa sila ang dagiti anak na. Nagmalas dakit dahin anaadaan iti ina akas kaninora. Baliktad ti isuro na kadagiti anak na. Anay ko! Anay! Gunggunam! Danugin ka pa. Di matak! Anay ko! Tinanog mo ti matak! Ito'y pa ya! Salbag day nga ubeng. Takas tamad ng tinamay anay ti rupam. Ay, sana mabalinti kastoy. Sobra tinamayan ni Charlie di tarupam. Nakita man, limitam. Nagsakit, Lola. Nasken akasaritak dagiti dadakkel day ta charlay. Ikamang tayo ti barangay. Inta kasarita ni Kapitana. Itinangag ko asalaysay ti tunggal maysa kada kayo. Kat makitak abasolyo, Nora Candario. Anya? Basol ni, Kapitana? Awan mat gayang amuyo a Kapitana? Kasano ada kami ti aking basol? Uray pa nagsungsong batyo kat nagalas. Awan sursuruyo a talaga. Ay, Kapitana. Nagado kat asa uyon aya. Ibagayon no anya tirumbang ama aramid. Kanya. Saan la asyak ti mangadang? No di kat amin nga adda ita dito'y barangay hall. Nga imay nagdangag iti daytoy atungtungan. Sige. Magsaw kayo amin, tas ang batan me. Anya? Agmulta kami? Hoy! Agraraman kayo umatanya. Kasla na lakati kwarta iti kastangay bagbagayaw. Nangagwati ko na ti kaadwan. Ba kayo nga agasawa? Awan basol mi kada kayo. Tapno, multa kami. Magpultahan kayo! Tumanaw dalaangan dito barangay kayo! Kalidas ang pamilya! Saan la asyak ti mangikadang iti daytoy, Nora Dario? No di kat dagiti aminan adim maray iti daytoy atungtungan. Dayta ngamen ti ibagbagak kada kayo. Taawan ti panagpakumbaba iti puso yaw. Kitain nyo ita, Dakas ti narami di anak yaw. Nga isuma ti parikot yo ita. Anya nga ita, pagmultaan da kayon, gapo iti naalas nga ugali yaw. Bastos kayo pa'y asimango iti tungtungan iti barangay hall. Imbes nga daw kay kumay iti dispensa, saan takas takot ti panagsungsung bat yawn? Agmulta kami na, tapno malpasan da ita parikot. Pangalaan nyo nga rod ita iti pagmultayaw, aber. Agasam nga iti multayaw. May sa ababoy kun cash. Wan nga rod tatang. Umutang kami na. Basol yung lang na ito ang mapaspasamak ita. Tano ko mainsuro yaw iti nasaya at akababalen dagiti anak yaw. Nang runa ni Charlay. Di saan kay kumangag parikot ita, Tatang. Kababain kayaw ni Tintiro a barangay. Agdindinamagaan ti kinaawan sursuro yaw nga agasawa. Agmulta kami na, no dayta ti kasapulan tatang. Imbes ati pagmulta yaw, kat ipaayo laangan apara ka dagiti anak yaw. Angam saanan tagapaw iti kinaawan sursuro yaw. Agmulta kayaw. Makitak itan ti epekto ti madi nga ugali ta, lakay. Iso ang husto ti ko na ni tatang. Rumbeng agbalbaliw tan. Kat isuro ta dagiti anak ta itinasayang at akababalain, kan sursurong. Awan bakit? Pampanunutak maday ta. Nakitak jobing dinanog ti anak takot. Kaase. Limitan ti igid ti may sa amatana. Un nga raw. Manipod ita, agbalbaliw tan.
Isurutan dagiti anak tayo tinasaya at asursuraw. Anya, umay kayo agpakawan. Una na. Nasaya at mat, no kasta. Nakaamiris kami nga agasawa. Abidot ti aramid may. Iso nga agbalbaliw kami, tata. Saan may nga babawi ti multayaw? Tanalpasan ti pinirma. Uwan, tata. Agtungpal kami iti pinirmaan may. Ngam imay kami la agpakawan. Gapo iti inaramid ti anak mi iti apuyo. Laglagi po nyo daytoy nga ibagak. Irwam mo ti ubeng iti umno adalan, kat oray inton lumakayan, di nanto panawan. Nana? Una na. Laglagi pan mi daytang imbagayaw. Iso amanipod ita. Kasta ti aramidan may. Wen girly anak, bayam ta igatangan kanto iti baro a cellphone mo. Kayat ko tay touchscreen nanang. Daytay ngay agbalor iti innam aribo. Ha? Nagninamatan? Basta, kayat ko dayjay. Kasjay nga min ti cellphone tay ka-eskwela ak. Iso akayat ko mat ati kasjay. Ala, bayam ta igatangan ka. Duwatan to ang mapan gumatang anak ko. Wen bakit? Bayam to umutang ak edi opisina mi. Manumot laeng nga itiin na maribo. Nasaya at nga rudlakay. Maragsakan lakit di ti anak ta. Una, kakaiso ng anak ta, di ipayat amin na kayat na. Wen Rumpang laeng. Ala nga rod, mangirimedyo ka iti igatang ta iti cellphone ni girlay nga anak ta. Oh, imbag ka pa'y ata amin akayat ti anak mo kat ipapaay mo. Ay, kasta kami iti anak me, Delia. Amin akayat na, kat ited may. Kapatag may salakit nga rod nga anak. Ngam madimat ti kasta, Emily. Anya ko mati-mati iti dayta? No siya, jak ipalubos nga amin akayat dagiti anak me, kat itulok me. Narigat ti kasta, nang rona pa'y tanakurapay laang ti adda panagbiag me. No para kada kami mat nga agasawa, oray saan mi akabailan, ikarigatan mi laptaa. Sabagay ngam sabali mat ti panirigan mi nga agasawa. No adda, ipaay may. Ngam no awan, saan mi apilitan, apaaddaon. Ay, no da kami iti asawak akit, ipaay mi amin akayat ti anak may, paipat patag mi launay. Mabalintamat nga igatangan dagiti anak ta itinangina cellphone, bakit? Ngem saan mat ngamin nga importante dayta? Ti kwarta nga igatang ta itinangina cellphone, or nungun talangin iti bangko, para iti panagadaldan to iti kolehiyo. Un alakay, dayta ti kasayaatan nga aramidan ta. Nanang, tatang, mabalin ka di nga gatangan dakmat iti laptop. Anya? Alamat na, dagiti ka adala, kat ada laptop da. Siyakla ti awan. Adamot laptop tayo diti balaya. Saan Ti kayat ko, daytay talaga ako kwak. Sana mabalin ti kasta. Adda laptop diti balay. Iso ti usaram. Apay, saan da ka di nga ipatpatag? Yun anak, ipatpatag da kayo kini Cherry akabsat mo. Ngam saan amabalin nga amin akayat yukat ipaay may. Nang runa pa'y no saan mat nga importante. San mo nga ipili ti kayat mo, John? Tauray agan ano ka. Sanda ka nga ikatangan ni ti laptop, mawadam. Nyamat tan. Ni. Nana. Kita ta masurunan. Ala, bayam lata. Wala, amin akayat di anak mi kat itod may. Ngam balasang kaw, saan anasaya at nga amin akayat jay balasang yaw, kat itadyaw. Kastala ti piag anana. Ipatpatag mi nga rod jay anak mi, di itad mi amin akayat na. Ngam kasanod nga no adda di maitag. Maitad mi amin nana. Aya. Wala, kakaiso na nga rod nga anak mi. Di ipay mi amin akayat na. Laglagi pam dayto nga ibagak balasang ka. Saan nga amin akalikaguman ti anak, ket
ipaay. Tamang ano agparikot kanto, iti udin ah. Anya? Wen, balasang ko. Maday no irwam mo ta anak mo. Nga uray saan nga importante, kat ipaay mulat ta. Ano da kayo ah? Ngam no da kami, ipaay mi ata ipatpatag nila unay di anak may. Ngala, yagyukit din tegat gataang agatas, ta agawid akon. Sige, mapit lang ta isupot ko tigat gatangam. Ay, masurunak iti dayjay abakit suleng. Anyamod dayjay abakit. Kaslaki din isursurunak iti rumbang aramidak. Apay aya. Kuna nakit din asaan anasaya at aramidan ta iti anak ta, nga amin akayat na katipay ta. Kasta natibiyag bakit? Anya kas tala tibiyag. Umapal da ngamin. Kasta natibiyag. Adda dagiti umapal. Wen nga taa. Umapal dagita atat tao. Iso akas tat ibagbagada kanyak. Ta iso da nga main, kat di da pa'y maigatangan dagiti anak da iti pakaragsakan da. Isumat. Isu abayam dagita nga agsaw-saw dita. Taawan tinasayat nga ipaidaken ka. Masurunak iti balay, Lola. Apay. Anya ti pakalidayam unay, apaw. Pasanumat ngamin. Kat sanda ka may gatangan dananang kentatang iti laptop. Laptop? Wan, Lola. Anya ngay dayta a laptop. An-anwam aya. Usara ka. Ay, Lola. Ang mga namabalindak nga igatangan iti laptop. Ha? Apay nga katawa ka. Ay, ina, ay, apok. Manumot lang nga iti pensyon ko, iti binulan. Apay, sagmamano ay iti laptop. Adda ka di sa nga ribaw. Anya? Ay, apok. No nasursurok ngam sa nga ribaw ti balor ti laptop nga ibagbagam. Jak magatang Anya? Nilula may tangawon nakpay. Apok, nalabit asaan anasaya at para ken kadayta a laptop. Isu adi da kay gatangan dananang mau. Apay ngamin nululipap laangan ti pagatang mau. Anya? Ay Nadelia, sa anak abilay kada Emily nga agasawa. Agasaw, uray makautang dan. Basta maited dati kayat jay anak da. Ngam siya, sa anak akas na kadagiti anak ko, nana. Ay, uray siya ka. Saan mo't a practical tikastan? Uray ingka umutang ditan, basta magatang mau, ti kayat ti anak mau. Pudnot ako nam, nana. Saan akin na practical tikasta? Kuna na, nga ipatpatag na kanaw jay anak da. Iso nga amin akayat na, kat ipaayda nga agasawa. Amin tayo, kat ipatpatag tayo, dagiti anak tayo. Ngam di namot kayat asawan, nga amin akayat da, kat matungpal. Iso maut na Siya gayam ti pagsarsaritaan nyaw? Chismosa kayaw? Ha, nay, saan, Emily? Wa, Emily? Apalan daklaan, iso ti kunayaw. Sa bagay, kastala ti biyag Adda dagiti naapal, akas kada kayaw. Tanya nga, kat di yung amin kabailan nga ipaay, dagiti kasapulan ti anak yaw. Ay, nabalasang kaw. Kabailan may no kayat may. Si kapay abakbakutan ti mangisis-chismis kanya. Ha? Manipot ita, saan ako nagumatgatang dito isturma? Ha? Che, di ta kayo manlangan. Anya. Ay, anyan, tikas jay, apanunaw. Mun nga rod na. Mala, ikandak man langan, itikat gatangak, tagawin akong. Amang ano agsublipay ni Emily, kat apaan na ta. Sigay, ikang kangarudang. Atoy. Inggatangan ka iti tablet mo. Tapno di ka umapapal kadagiti kaadalam. Wow! Nagpintasin tatang! Uwin para kun kadayta anak.
Imbaglaangan ata adda kwarta ni tatang mo, kat iso ti inggatang na iti dayta. At damanan nga rod apalan dagiti gagayim ko, ah. Ngamin, kompleto ti gamit ko. Idin to tayo suda kat saan. Basta iwanam dagiti gamit mo, anak. Untatang. Ipaay mi amin akayat mo, anak. Kaputa, ipat patagda kalaunay. Ay na, agyaman nanang. Tatang. Yes! Ay, wingayam. Diyak kayatan to'y bag ko. Igatangan dakman iti sa bale. O sige, day talaga ayam. Igatangan ka, ah? Day to'y napintas, ah. Un anak ko, di ka agdanag, ta igatangan ka. Uray sandal kan rubber shoes mo, igatangan ka. Imbag ka pa'y, girlie. Nagpipintas dagiti gamit mo. Day tabag mo, nagpintas. Kabarbaro manin. Kastala tibiyag ka. Amin akayat ko. Ipaayda na ng kantatang ko. Aya? Saan da ngamin akas ka da na ng kantatang mo nga imot? Saan nga imod da na ng kantatang ko? Ipapayda mo di ka sa pulan miya. Wala. Ngamsan nga amin. Oh, kita ang manday ta sapatos mo. Daanan, ew. Sana balin tamabalin pa'y ngausaran. Kan nalagdalat na. Ngam siya. Nagpintas ti sapatos ko. Ado ngamin ti kwartayo. Iso ang magatan nyo ti amin na kayat yo. Wala. Kastala ti biyang ka. No, da kwartam. Magatang mo ti kayat mo. Ngam no awan mat kwartam. Kukwam laang ti umapapal. Anya? Ay, sige Tainak pa'y agmerienda di ta kantin. Ado ti kwarta kita. Iso nga agmerienda ang iti pasig anangina. Nanang, igatangan dakman iti sabali manin a laptop. Ngamin, nakitak tay laptop tay kaadalak. Napimpintas ngam tay laptop ko. Sige mo tin ananang. Diyak kayatan tay laptop ko. Igatangan dak iti baro. Kas iti laptop jay kadala. Anya? Kwa, kita agto atan adu ti utang ni tatang mo, iji pagtrabahuan na. Kat, agbaybayad pa'y lang aging gaita. O di umutang manan, tapno adday gatang na iti laptop ko. Ay na bakit? Tawanan ti pagutangak. Agbayad tayo pa'y sakbay ang makautangak manan. Kasanon ti ibagbaga ni girly a laptop na. Kaya't na tinapimpintas a laptop. O di ilakom jay laptop na. Ta iso ti igatang mo iti sabali. Anya? Basta, kaya't ko ti baro a laptop nanang. Awan mo't nga rod ti mayat agumatang iti laptop mo. Sobramot abarat ti tawar da. Agasam tagatangan da kiti iti upat aribulaan. Ay basta, igatangan nak iti baro a laptop. Wen ngam orayom pasaan analaka ti kwarta. Ado ti utang ni tatang mon. Basta, igatangan dak iti laptop. Kuti kayat ko, adan into next week. Anya? Ay nalakay, awan pa'y laang ni girly. Anya ti orasan, madanagan ako. Amang ano damat na patag ngay naramid day di pagadalan da. Sana maraprabyan day jay. Amang ano nagpauyong lakay. Kaputa dita pa'y laang nagatang ti laptop na nga ipagpagatang na. Anya? Anya? Di pa'y nagaw-awid ti anak yaw. Anya ti orasan. Alas 10 iti rabiin Agpada kami kini Edmond Arimwar. Tasapulan mi ni girly. Nahinap na pananan ngay. Iso adim magasak dito ayan nyo na nasuling. Tamangan no adda dito. Ay awan mo't balasang ka. Ay apay adiyo awagan iti cellphone na. Awan ti sumungsong bat. Anya? Ay nakaya parbangonan nga mawan pa'y ni girly. At datex na idirabi. Ngam di kan rining pay. Tamo ka nabambanog ka ng sapsapul kan kwa na. Kata niya ti kunana. Saan ka nwa sumangsang pay? Aging ga adita magatang ti laptop na. Alaing kayo iti ayan na. Tanarigatan no di agaw-awid balasang ka. Huwag nga rod nana. Ay, hanyamot tenday jay nga anak mi.
Saan milama tong paladagos ti kayat na agtalaw matan? Iso daytan tay kunak iday balasang kaw. Saan nga amin akalikaguman ti anak? Kati pa ay, taamangan no agparikot kanto iti udi na. Nana, Oh, di husto ti kunak. wan nga rod nana, husto ka. Italaang makitak ti kinapod no day tangay bagbagayo iday. Kastala ti biyag balasang kaw. Sa kanto la makaamirais no agparikot kan. Ay katala ingkayawid ya anak yaw. Taamangan no anya pa'y ti mapasamakan kwa na. Narigatan. Wan nana, ay na, pinagdandanag na katalaga day jay nga anak may. Ay ngam saanin mabalin ti kasta nga aramid na. Kan, uray na kami nga kasawa. Nas ka na baliwan mi matan ti wagas may. Madigayam no panoy-noyan mi amin ti kayat ti anak may.